So hi friends, welcome back to my YouTube channel and YouTube channel na jodoro phai kamya payo. So friends, jong thane video je videos nama I need je 1k complete paye ang je na giveaway rinai hinge je videos nama nang abo finally ang je aro video sini sama 3 days pora ang aro ninsio 5 jona no pick up khenai aro pick up winner pick up khya ang abo 5 jona no recharge free recharge rinai hinge ang je sama already 3 days lai 1 week sekatha because ang slide yang thamo videos nama yang tha, so for that I'm sorry friends. Nang abon boy ano komaketi. So okay friends, finally ang tini bo video tip ha ge tini yo chungbo video sini tini live tini je abo comment khenai dong nisio I think ang je nani mon sidi aro 30 plus comment khenai ma tong ge bo 30 plus nimsio tini ang 5 jona aro nisio 5 jona no select khenai abo 5 jona select mon ungni ma brang bai contact kiya bana ang ani WhatsApp link ri nai aboro nang ano contact khemayo khoye nang recharge free na nije free recharge aba ang nang no riye nai. So indi ke friends video bar khen interesting ungnai mami ke 30 jona ninsio aro nisio 5 jona ang select khenai select khemapa abo lottery songnai lottery ungye ang je abo lottery yo je phainai brang no abo recharge mainai. So inke difference jom video khobai thanglai na inke nang channel tantu channel subscribe kheti bell icon on kheti inke phaini ke jom video nos kang thanglai negena who is the winner of this giveaway. So let's start the video. Friends, thani last video ang je videos namo 3 August je 3 August ang video upload keo finally 1k subscriber completed giveaway free recharge hiya. So friends, nang je ano 1k complete kheri mon boya abon boya je ang nang no gift rinai hiya ke ha videos namo 3 August ke ang aro video ni sini nano samoke je aro joto su bo video ni sini comment khenai aro ni ang 5 jon ano winner select khenai hiya ke abo 3 days singe ang sawana no time remote ke tini ole 1 week se kathang na. So ang sanu satam sa busy thamon boya bo video no 3 days ni pores namo yang thamse. So finally tini chong chini je bo 5 jona ani je ke bo giveaway gift mani ma 5 jona winner tini bo binisiri chong select khenai lottery ongnai online day. So okay friends, na video no pai thomon jara nai tundi inke nang zero joto su comment khenai rok bang mana comment khenai tongo chungro na hengke ro 30 plus bro ro comment khenai ma tongo inke nang joto no bari ki khaksango inke nang bodi khano support khetomon boya inke fadi inke chungbo video ni sindi winner nai lene abo 5 jona winners po. So inke abo video ni link no chung copy khenai copy kheye chini website din no chung thangye comment picker khenai chung aro winner select khenai. So inke website ke friends bo pickawinner.com here ke ha website tongo online dei chung abadi no lottery khenai lottery kheye no select khenai chini winners. So inke faidi ke chung video no balu amane chini puila winner chung lenai. So friends, je samodei ro ang first second third here winner kheye mami ke je gift mai mo abo joto bahala no maine aram boya 5 jona select nai abo 5 jona select na joto no bahala kheno abo gift mainai free recharge. So inke faidi chung puila chini nailena puila chini winners for. So ang je video link ni copy khemo aboro paste kheye chung nailena chini puila winner list for inke chung continue khenai continue khe inke. So inke je lucky ongnai bongbo prize no win khenai. So finally chung pichini puila chini winner chung nailena faidi pick a winner click khe hinkono bo comment kheni man imsio winner phaye thang phaine bini mung. So ready 1 2 3. So finally chini puila winner rungkatal studio hiya. So thank you so much brother nongrawa comment khiyan no ano support khemon boya. So I think bo ang snimo bro sangnai ani pal sangnai. So inke nono barke khaksama maso inke trethaki nono barke congratulation mario because nong tini bo ani giveaway ni winner. So rawa chini first winner ke rungkatal studio. So rungkatal studio ke chini first winner inke inke bono barke congratulation mario inke nano barke khaksa homa sapio. So friends, finally chini winner ke bo chini inke bo pai ke chini khrob rino chong tre select khenai tongko inke bo ke chini puila winner. So inke faidi chong bo page no triple ha refresh khenai refresh ke chini second winner chong select khenai second winner mane faidi inke nailena chini second winner les po continue khenai continue kheya pick a winner ro click khenai ro click kha inke no chini second winner ni mong ro phaye. So fine. So ready 1 2 3. So finally chini second winner ke NX Psycho hiya sewo inke bini original name ro suyam bo asia but bo NS Psycho hiya bini arwa dio congratulations ata hiya no comment keo. So congratulations bro no pa nung je finally bo ani giveaway ni winner uha. So nung ambai contact kedi ani description box o WhatsApp ni link tonai link ko nang ano direct WhatsApp kedi WhatsApp kheye winner hiya ano type kheye oidi abang khai ni price nung maye thangnai. So chung to ke third number chini winners for chung nai lepinai
continue click kenai continue click ya pick a winner ro phai kana third winner. So finally congratulations Somali official bungano comment kemoke congratulations for 1k ata here. So thank you nung comment kemon boya ke nung bar ke congratulations Mario mami ke nung ani bo giveaway video ni winner. So chini third number winner ke Somali official ke sister ang nung no asakio nung ambe contact ke ni bo ni bo gift no contact kheye lana hiye ani comment description box WhatsApp link tonai nang ano aro WhatsApp kheye winner hing suke ni bo gift no nung maye thangnai. So inke fading ke chong trick ha nailena te kunu che tongsiyo inke fadi chong ta fourth number no nailena chini fourth number winnerless po ongnai. So ready 1 2 3. So finally chini fourth number winner ke Goti Ram okay bini muke Goti Ram inke bono comment ke muke khaksango bro nin thing chongs nungyok naima bangma ke maimoni bauye. So bar ke khaksango brother nuno mamingke nang boding kana support kemona tina ni library kina 1k complete o inke angpono tre ingkha bajaw nang no boding ke kaham video boding ke nan boye to man boye. So finally congratulations nuno mamingke nung bo ani giveaway video ni winner ong boye. So nung pono same ani description box o WhatsApp link o thangye nung ano WhatsApp khedi winner hiya nung just ano WhatsApp khedi dia abang ni prize nung maye thanai. So finally chini to okay last winnerless po onai khrob rele ha to okay khrob bama kes po onai phaidi chung nai lene chini last winner continue khanai continue ke ya chini pick a winner khain ke chini last winner chung rowa mung no mane. So phaidi ke chini last winnerless po nai legena ready 1 2 3. So finally chini last winner ke B2K gaming YT bono comment ke moke congratulations for 1k ni bau ye ata. So thank you so much inke bar ke congratulations Mario no no finally ani bo giveaway video ni winner ungha inke I hope no ani WhatsApp nung contact ke ni price no lana hiya. So inke friends finally chini khroba je winner pick up kema finally chini bo complete ungha huila ke chini rungkatal studio apake NX Psycho Somali official Gotiram inke last okay B2K gaming YT. So friends bar ke khaksango inke nang ang bai dai free no ani WhatsApp box nang winner hinya ano type ke ri ang nani price no ri nai. So nang je popo contact kemi kokroi and no problem ma problem kro nang anytime ang bai contact kemi aro ani WhatsApp link ri nai nang abde no winner hinya no type ke ri ke ang nani price no ri nai. So inke friends je ro 30 plus je comment khene ni sinyo je 25 je mayaro. So friends nang puna no masanai nang pono ang khata baidi mami ke boto just lottery che je lucky ungnai bungno mainai. So inke nang boding ke support khetoni nang boding ke tre video kaham mainai ani video through ding inke ang pono khaba chau nang boding ke daipri ani video no like share rok subscribe rok kruga. So inke tini ni video le pai mano ha mami ke video already klauma ongta. So inke chung second video ro malai nai inke je bo winners no nang chot to no congratulations ang nang no sanai mami ke nang bo video ni winner ongboye. So guys I hope nang bo video no chak nai macho. So friends inke finally chini 5 jona select ha sebrang select mon insio nang abo breke contact kena inke nang ambai contact ang ani description do link ri nai WhatsApp ni link nang abo ni through ambai contact kedi contact ke nang no nani abo je gift my mon nang je free recharge ang nang no ri nai. So inke I hope nang bot video no nai peke ambai contact kena himacho. So inke chong next video chung malai pene tin bola asuno. So nang bo video no chai like share comment and obviously subscribe ke thandi inke mami ke YouTube ni tips nang mai mombo pandawa. So tinin jola asuno jotno kaksa.